1 minute silence for my own beloved sister, Beverly AFAGLO. Nipa we video nature me no amwa me. Eba me mame enna na ye koto no foforo ne so. The perfume yen kayidu. Chama. No ye bomb Libya. Solaba and just bought TV. Yes, I na ko for flower. You know what you are count. Ota sadwa. Giri. So papa je me da wase bebre em say no kre enam also ne Mr. Oche so na mo hwe say mo be blogi de ekoso yi ato system ne so ama obi anso ani ehunu de eko. First of all, ma 1 minute silent for my own beloved sister, Beverly AFAGLO. Yes. Wow, yeah, but me when I catch that I just say I must start almost Beverly AFAGLO. But what from the right source I look at. Wow. No cre. Minia ba no. Na mensa de aduane mete mantimi an continue biom. Nipa we video na kire me no amwa me. Em so hu na nkoto ne bo a enka otwen ye ma me didi wie nanso ni nyina aye. Odofo efrimu a eya. Beverly nyame mfa akranse ye. So eba me mame enna na ye koto no foforo ne so na papa je odo me mame aye nyame na meso ema na ye very very nice. 2009 they would name the obeka no kre that time na afi no mesi so Salinko foforo enti obi ade Salinko nti Joseph Mensa ne most of the artists no bebre na beja me kwan ema mitumi ye eye ne kama me ofa Jaco Abranti obi aba nti mintimi mobi na mayibi na at that time no na enna no said ye to na no na ye hunye de to extent say betima to sa na no enti ana sa na no so kra ye to no me sister moto ne kama na mum na enei enna ni bi na ye pese after 15 years na Erade ebuaya after 10 years Erade buaya yenso ye beye bibia me nso me ye bibia be ma me maame sabes wo wumpa ne sunsum no na ne kra no a Erade de bo no was odaso was asiso na ni beje. So me fese me kwakoye me maame na edi amano ana me yema no no nso no mani age se Erade aboa me kakra ama matumi akoye me maame na me da mabusuafo nso ase especially mabusua panyin da na ase me sister panyin da na ase na me da me nua no nyina ase se omo nso de akoma pa attach papa je obusa kakra be se ya hye nso de mame We can say na for so many years. Yen for life from there or one more tiasi. Who will so emphasize why I was who do you emphasize better also I was me I love to visit my mom's tomb and I'm kind tomb because me hu ne se me hunam mu ade enti almost every time I meba Kumasi bia no obusam namfo a me mekwa akohwe se adodo ho yesiesie ho ho te say because okay yesie ye ben krom yesie ye ben krom enti ebia eno na me hu ne say me fa normal to visit and check how it is because amanfo de anka enya ba bia ye taako nanso wuyi ehu bia afiri mu na wo feeling ne say amene nipa na eti eno wo kwa na minya ne ho a se de minya Kristo ho no sa minya me maame ho se onna ho wo mu anu makohwe ma hyeda kra de agya obi a wo mu okohwe se wo se adodo me won kran ma afre na what is saying ana me papa na nzo eben etimatim junction enti eno nso me duru Kumasi a
ma kohwe bitimi tua sika se omo no dododo ho kama no omo anya ono nko an ho no omo do ado bebia kama esi ho nyina metua sika na ya dodo obia wo na adwene se de osi dwene obia wo se de osi hunu na ade obia wo se de osi pe na ade meme de sa na medwene se minyai emma mpanyimfo omo ho like baby I do makoto na enye basa and the me priority. But as if what if you are going to be a man, and you will have a over, also brother. What if you are going to Mami na wasipa, this is very essential. Ya conscientize your always say whoever visit the cemetery no has another things to do there. No. The Bible na say nyame wufo na ne ade be wo akoto na atwene won na nwura na afukusu. Most often I see any wolfie na enye bam. Ebe mu kura se na nanom panyimfo ko ekogunsa esiesie ho. What you say? Very okay because maybe our mommy and our papa tias no na your best friend. Sabi one ne ya aka o one na anya aka o no na do ba wiase. Enti se nye pom kasie bi a ukọ we yehu na ben dia e wo mu a no wa pay visit. Ena na woto so no correct say what you say omo kwasie wo kogija omo na omo gija bi ago. Me de mi hu nsa me ma me tiase enne yi a nka meye mesi dan e de amanatenem. Ana me ma me dan anka mesi amanatenem me mo obi nkogija ne nan omo ye sorry to say enko ye basabasa e wo ho ne mum e ho be nice. Enti obi a wo na adwene ne ntiase. They advice kese de ma young man your any other family say mo be pay visit na mafa ne sampa mo edan a mo si ho amom no na ye nka ye dum sene time bia mo beja omo ho sa me de me nko ne sa I pay visit ebia 4 months 5 months bi okra month bi me fe me papa meti makọ makọ hwe se de ho sitie na ha sa na me de me bo me bra no nkakra nti there's nothing like bad implication nothing no oto nche no da sorry kane na ne usuro na sama na asie ne ade me de me hu ne sente sa Adia ba ko na efi na na dwinya na mesira ma abusuo mbanifo a maka ede yesire mo munya efi wo ha ne akiri maye eye sa ade a ewrade wa wunu se eye ade sira yesire ye se ye mpanifo aka idie yesire munya efi wo ha maye esi eni abrewa wa abusuo eni akokora wa abusuo enti wo mo maka ede on be ya abrewa ya akokora se wuji wutu maka amen emra ewrade ma ne nyesa edi nka before say be kosono me di ka asire nananom sa na ene ne ka kire me efri ye nana panyi ebu oni din sha ase ade to aso ade baaye ebetwa to wo fa ade so obi anfa bone nche sa na ka kire me obi anfa bone nche ni maame onfa bone bi anche nananom of ada otwa ato a ya wada wo ya ye den beto ye obi nyina fa bone nche omoto omani hwe abusie ya kai se nukure ni yesu empanifu onim obi aye na adwen se osole na ode de obi aye no twa kade a ye besa enti anadwene nyina de ka kire me no efisa ye ba nyimete se ye kasa ama sole na wanya hogo enti mi se wasole a wagina wo tie enti de wo tie ne sana na mu nyina so asore a mu nyina so tie de ye ka wo de ye di nkotodwa agufom na wonfa boni bia nche obi aye ne boni bia ode koye na boni ne da so wonimu na eye adwuma bia no wonfa nche na mommoye ya kanyina ho ban minim se onyame ne bo ban de na so sede ya beto empanifo nsem o mo ka se asam ado ye oman no asam ado ye oman de ya de a
and it's a moody as we are winning my eye. No one said, what in from Sony and I, dear baby. Actually, I'm a young and I'm Yejina, Yamia said, so. A share assembly of Mark and Roma, a today a green saint to move our vocal. The Jawabia Baby is so Bible. Was saying, now, we made a new chairman, a young running chairman. They are now watching a dean kind, now watching that a dean kind of Dacos Yada, Yesu Christo, in many free moon. Bible say, now Mary Magdalene, Nina Mary, any year who, or Muko Radinan, or Mutu a Radinan, or Muto perfume. Ah, now, or Muti, or Radinan, so Omodi Quaposla. And they buy a buy in a lay a true son of my new. I'm you, Nelso, a lay, Yapa, say yes, let's say. Or no radia or tumia dinina yeno. A bra ye better perfume say a deal gunisui. Perfume yanka yamaya nana munina say. Yana now dear nim. Yama me for now way muno. In Yanuma way muno. And Rantan and Mabawa. A janum Emma. Wabusian from Babaka Busiano. And a yea and man or so ma. Ah, yes, see your wabusi anymore. Including what people on ye beba betina. Sabambu, a radimo bia, Amu, a radin cutter will be so, a radin show will be a Yenina, ye be ye album, Anna and Tessa, Cassa Fama, when they ye move, that's the way you should deem Yenina be ye. A radia would to me at Yenina, ye, say Radin and Cookway, say, oh, may for perfume, now I'm with the bar, a play young see yet, now you're the Baba Srawa, and there's a perfume ye be, and you have fun ye the Baba Sra. Wabawa, Eddie Nijinawa, Eddie Amaya Bushna, Dominina, meaning say, or more you know, women are saying, every year to perfume, and Yeshida, and Fanya Bambo, and Fanyam Quack. Yaribian will be the Akon, say, yeah, none will be a Beuraha, and you know of our dear Casa, and was a mammy, the Medicanam Sinana, may do on a man who knew about who is my men conquer animal. Ya nini do here now watching you pay your friends away. There be a radi and maybe myself. When you may be myself, a radi may be myself, a radi catamamaso, catamaso, catanana foso, catanana jonana for dinner and council where we see any munina. Yes, the way radi say, one quaniacas, a bra year to perfume. Yes, the way radi shira, and free a tree and coca for and cawubia. It will yes to it will yes to do it will yes to it will yes to do it will come and to me will come and mochano will come and dono and share body about one who's yadia many or uncle the now at your never see a winning so yammy and a drum not do yen and munyam the door so Sadia Pefi see a two Sana baby a bedroom a baby and nana nebiting yama bibiting ye baby ding ye bidding or be our free and tell could be a dino ye booty said an anasre yeno ye nim say ye can't over so ye nim say as some do your mindful for say the Bible can a radim massa or may ye ya cadian ye nin young cockra and then the one and son yes you ever ha yabaha and when you're major when you're yoba and when you're no conquer be amen. For winning Brennan. For no Brennan. I just hold you and put it. Yeah, much as I don't video me quite TikTok. Much as the best. I just want to see a prime. What to make 105. We are just the old man in the Miano. Was it me, man? I just said, you are you any in your what? On one at the casa. Why are you any into me?
Essa sana kula. Wayo ma je wasa. Ana o mema. Wayo. Antiama. Sadia na busua gyina ha. Ye no wadi ahia mu. Idi minim pefe se na no Kristo wuye no. Ose me komi nya munyanka mema me chitafo na bitina mochi. Nim se sabi wunu wawu. Na bidi mfanse wada. Sunsun pada so tai manu bisua pechi. Akoma mu ye fine. Tena do odo ani asomtwe edi nkabom abaye ne bisua aka. Me de perfume ye nka yedum. Se enye duhwam kese amfanya asomtwe amfanta bisua aka ni. Nanom so amaka. So much perfume ya no so madeshi ya da so tamuchi yenyu obi mfrim na yenyu obi totwe edodo ene entiasie kabumbet chama the perfume no na meja ya moba acho bi petu ante ne Koivia just fine. What do you need? Now, Sadia show. Oh, dear, you're finding in a sound. Yes, no family, yes, no bamboo, Mofrana, I catch him with your woman. And Tiasia, maybe I could get a man take I should be not seen for now we don't any be up in the Bible anymore. But fear, don't of what I'm a I would feel winning. I was standing in a car when never. Sama, for Bambo to a bushing in answer. Obi yare wa bushia ma wo de yare safo na bushia ni mu na bia ko ye ma bushia mu ye nyina ntan se ya funu ba ko ma amodu fie na na yo ba nya na na ye nyina ntan se ye nyanya wodo ni bia ko ye ntan se Ruade fa wo kra ensie ye ma ye ni se na bia wotie bia no Ruade bia se Abraham ko ma ni se wo ma no ko ye nyina ba bushia ni nyina ko ato sana no a she Kristo bi ni mo Mia papu go so nyame agya oba ene wonkunku bi mo amen Amen. Ko mi ye wi apan na wo ka je aka ante sabe ni nyame fia mama ho unye ni ubro ni maba nika amesinani ni ba woncha ya de na wo de me bacha Ante enchira se ye mini abalita ante mi krabo kwa shosho ni baby o hobi na onye na nkamo na ade bia mo antumi anya mo ma ye ho ahode na ye ntumi anya le to ayi bi so o na meja anya ko
Sasa. Okay. Ameka woman. What of na na o fa de blow. O fa chief mama. Udo bi abeti na tete why? The kai pa say memenda me wo fie na buy so fa. O pa America. Ameda pass na me sero. So fa. O be ko. Passa me be. E be do e me frɛ o. E ka tse so ko se na be. Kai pa say tofi a wo buy o de ma me no. Eni de na ye bombom ni bia. Ene me da bro tofi bro. O ma me tofi di ya, ene mi sumi ja tofi why. Amen 3 times. Amen. Acho ensi no for no mo so mo mla. Akuma acho. Adia ba ko bi pa de na mami e adma che de bi pa o oko o de che mi tu be ba so me na fo ye bebrebe eh omu ana ye no mo ba no aka cho sebra tade o mame efi no kro one ko wontafo enti akuma wo ka kire wa asese de o ye ma afoforo no enne woni minute but enne ne first day a wo si ano a wa ba ba si an say wo so wo ko no akwa wo amase wa Yes. Amen. wo be wo amase wa Amen. wo be wo be ma ba ko oba ba ko Amen. ami o kompa ye bia wo be te se dia kana ni spi ade se ko ni Can we do my name to your wife? why Amen. da acho wasini o ni se woni dada ondo wa bahase ya behwa ne adododo ho wo e na ba ko na nsan ye sa ba bi yewu ono so so woni kai Unu sewa. Awevo ahye makomama. Nyameka ne se. Baby a Awurade ede wato bia no oma wo nadi. Amen. Aso konofo. Ma meto. Nanso wudi mpa a wogya na kirenti. Ete se ne awoda so ti ase. Menum asem a mepesa meka. Ama ani abusua atwa ho nyina etie ne se. Mesira osuru enhyira. Sere osuru enhyira. Efa mabusua yi. Amen. Sere osuru asudie efa mabusua yi. Amen. Sere osuru yedie efa mabusua yi. Amen. Sere osuru anigye efa mabusua yi. Amen. Na ne kura nyamesom pa na wonam a anenti wo gifo no ne unyame no ofre wo no saa nyame no ma abusua no enkoto saa nyame no. Amen. Enkanka wo ma ene dey wo mbugina ha no mo hye wani munyam na bia ka ye ne abusua nyina no. Awurade mesre wabawa se wotene woni abeka busua no ho. Nipa bia usira wonyame a ebi beso apo aso no emfa nkwatile emfa nkameme yame kan se dadi nemo mo sefu biara obetwe ne sikai ewo umba so obetwe ne sikai ewo abusua so ama se wa menna
ma wonyame no anya de ma wonna shira yebie ani mpega e de mabusua nyina e wonyame agya nyame oba ame wonkonko gini amen amen wasi wayo mai e ogere susu ne gina he ase de bo mle bo susu de seji ito wuso emi Every they say sire we di ma kofi asu tamfo ni chi bo senta krache ye daase so na ye de se ati ye daase so na ye de se ipa boni ni a akwayi nsem sika bedi ni nsem no obeye na atwe se ni nsem sika bedi ni nsem se ye be kogo de enkokko ni Wasam si na ye do so e ko so adu wotwe so wasam si o ma ne pro ma ne ye won jaye ma me mo ma kai na so nsa o mo mo ntimi amanyina ye do mo mo wa ye point of contact ma wo se ba di go bia ho pan yare wo hawo mani adwendra dwene ade bia no me yi bia ko bia papa de serew ji wo mo ne bo mo kwa ho maye ye ni so bo mo kwa ho e ban amaye no mo nyina che amba bisi e da wasi e do mo show nsa o Yesu Kristo amen amen ka tam so ko ma no so ma na wo bia acho na mami jo ye ni e da no ko so bia no age perfume Tinchina amusini omche demo aga sumni ni pano so amusini fi pes ne last month ani ka ya de ya so bo nya fra obi a wo boy ho ban ne fe wa wada ni police ni bi wa fe na wo fe Papa, so that's the new idea. Until young question, yes, I bet
Champion come J. Papa J. Come on. There's a phone on Madianka, so I wasn't there. I put Jan Lewin, Samuel Lewin. What can I say? Bomb. Who the only? Obina kana sema na me twa no. Obina kana sema na me twa no. Why are they one day? Say who say the only nyansa no go bring na. That's it. But they be to Robert so chese Lewin. That be say you. Be say you bibi ka e ko ani mu na what to aba. Can hire no man friend. Oh, so what? Everybody me come best. Wankasa wona na me. Anta ponsa na me. Antesi na na me. Obi a statue wana na me. Na statue ena na me. Kana na fo nyina se. Debi enam bia no monka yeyo. Na yesu emenyini, na yesu emenya din sa. Deda ase. Ewo yesu din. Amen. Yesu so eye abusua. Abusua ni nyina se. Enne wate adase bia ye di. Enna wo mu nyina ho nsere ma ye. Pa acho ye hia wodro ne ntiase ne nkabu. Enye adwuma se. Na nafo susu bie mu. Nafo nyina se agina se. Ye se ma obi na chese tofina ya na wo cheche no. Omo esa ema ede ma. Ensufo nyina susu di ni. Ensufo nyina. Omo nyina se. Ena ma. Ma ware yi enyina o. Nemfa so dwe mfam na ma de ni. Ena we so ye. Wunianu nyina. Ma de aka ma. We ye wunianu ensufo ne nkunafo ne nkuntafo. Omo nyina susu di ni. Se yenim se Kristo ti ase enka ye dum wo hwa na waka ye sesi o fefe ti sesi bia so na nye fefe uni amo so si ni we de bicycle na se lao o se fefe me kura me hu fan ni bida we de mo bi me fo na me de tu we o se de uni amo kire se odomu do enka wo mu nyina mum na bambone ahoden no enye adwuma amen yeda wasia ensado yimaya ensado yeda wasia ensado yimaya Woshira no wonshira ye amen oboni pa ho ba no mo ye ho ba amen wohweri pa so no wohwe ye so amen aye nkonkosu ne mo ye nkonkose enye nka ye dum e fama na no hallelujah amen amen ento odom sem Never akonya nso na me de na ase kese nso ama ye nana already de wagene de David kesa odi kan kesa Saka never akonya nso de na ase kese ama twedi am amen na de edi hobiem ate asefo asase so de enkoma me nana me de ofa de ta machi da bia na me kan wofa Maybe I'm a friend of fat. Enti odo anu of ade wo mam na saa bi na mahu se odo saa odo na me wo fanso nana ede mame nana nya me nhira obi se rade so omo anpatintin amen omo wakoma pa ne fa na ebusua yi abedu nsam yi entina amen ura yesu mo wo no obusua ho ban omo kanya asefo ho ban na omo tafofo ho ban omo bo ban fo ho ban amen bo ban Debbie o ke ka Debbie enyina efi bai ma hwe o de me kwa kwose bo ban omo pa akoso fo ana pepa asefo nso omo ye hia nyinche e wo busua ni ti nananom a na mu ni amase wa behia ayem yesremo ye penyini che 90 100
still now you want the 120 you want the mate. I mean and I was for Saturday the Jumadini in Abbey. Na ye kono oda ye de ba ha no sa oda no ane ye de ko onyame asudwe ka ye nyina onyame nhwe ye so no mo ye ho ban no fa leta ba kesen kata ye nyina so on hwe ye so wa bre mu bia ho ma ya ma asem kosi se ebrepam ni ye besa hia bi mu Yesu Kristo din amen ene na me fa kwanya we so na so me fa na ye funa e wo sa me ya enne o manya odoshon ko be ka ye ma me o ka atwasem na wo se bla Yesu Kristo e ya sanchene no wo se enipa nyina hira se sa ye funa e wo sa be e hira nya den e ka mo e hira nka mo ma me mo ya de nyame hira mo pa unu nuanom no kwasam se emfie do so obi ho no ma obi no so afe pepe pa wo se ma ble no agai ma me life aye den amano nyame na mo ma me so na won fa ni hira de enno amen ya wo hwere ne wo mo ma me ho ewade enhye ma na amen ewade ma mo nsre da bibia la amen o ma da bia mo fa fem na ma mo nsre amen amen and the final atino enti se ne ba no ye ko ne sa obi ampre no da bi na be de anum koko se se ya kwa so kwa so le no ya poni a ya fa ya fu ya ba Salam se me chire Apia so baby ni why bacho ya nde omusie wo mabusu